ditu bizakoak ari, beste doainekin enauke mutxuti. Begiak aire ditu bizakoak ari, beste doainekin enauke mutxuti. Enauke mutxuti, enauke mutxuti. Mutikoen artean itzuli buruka, izan gaitzan baduz gertotzen hamaika. Mutikoen artean itzuli buruka, izan gaitzan baduz gertotzen hamaika. Otzena hamaika, otzena hamaika. Eldune primavera arropa xurika, ederra izanen naiz baten santuetan. Eldune primavera arropa xurika, ederra izanen naiz baten santuetan. Baten santuetan, baten santuetan. Abraha albadaite ala izan beti, lehen gure aldiz zen orain zuen aldi. Abraha albadaite ala izan beti, lehen gure aldiz zen orain zuen aldi. Orain zuen aldi, orain zuen aldi. Nik zinezena ikusi ez dakizuzkala ba? Bueno, gogoekin galditu zehaz da? Bai. Bueno, ikusi ditugu zerbitzuak eta kirola, eta orain sareak deitu diogun atal honi emango diogu sarrera. Eskola batentzat formakuntza koordinaketa beste zentru batzuekin koordinatu berriztapen proiektuak oso importanteak dira. Eta Murumetikin batera parte hartzen duten, lan egiten duten beste zenbait pertsona eta lantalde gaur gure artean daude. Así veremos pues a la red de centros Amaraberri. En segundo lugar veremos los foros de formación e innovación de la zona en Ordizia. En tercer lugar veremos la coordinación entre etapas. Y en cuarto lugar, el plan de normalización del euskera a nivel de BASE. Nola baita ere, sare hauetan parte hartzen du Murumendi ikastetxeak, beste batzuen artean. Eta azkenik, berriak, eta urtengo berri nagusia, noski, 25. urte hurrena dugunez, orain ikusiko dugu egutegi hontan, orain arte burutu diren hainbat ekintza, eta hemendik aurrera zeintzuk, adibidez, urtarrilekoa hau gaurko ekitaldia, eta hemendik aurrera? Bueno, eta berriz ere itzultzen gea navegazio maparala. Brujularen beharra daukagu, Gaur egun nolakoa den ikusi dugu Murumendi, baina itsasontzian atzera eginez, Aitorrek erakutsiko dugu, noraino? Jesus, 1979an gelditu gara. Zu, Mariaje, kana gutxixego ukiko zenitun, ez da? Y dale con las canas. ¿Y tú qué eras? Alto rubio con los ojos azules. En fin. Chao. ¡Hala! Eloi. Haze jende pila daukeun hemen. Para, Mariluz, Paki, hor zaudet eta satozte ona. Eon, gaina jende guzti hau prest daukei, aurtengo inauterietako mozorren tailerreako.
Hemen eskubialdekok patroiak mozten hasiko zeate. Da ezkerraldeko berriz josten haituko zeate. Zue goikoke bakpezue lana? Etorri eta faldoia margotzen hasteko, margoak iritsi dira eta. Baina, zeitezu horrexita? Moitxu zaitezte, baldakizu noiz deun inauterietako desfilea, otsailaren lauean, da bertan daukeu, Eta gaia zein den, baldakizue, Euskal Inauteriak. Baditugu txuntxurroak, txatxoak, kotilungorriak eta inude tartzainen jantziak egiteko. Baina, moitxu zaitezte? ¿Ez diela moitzen? ¿Ez diela moitzen? Ala. Mira, no creo que es momento para empezar con costuras. Se va. Y como que yo no les veo algunos pintas de coger la aguja y el dedal. Ala, zatek etzate gurekin batea eseritzen saioa ikustea. Bale, ba. Hori gutzita. Ai, mariaje, baino, haze glamour gutxi. Jesus motel. Diseinadoriak izango balira behintzat, Bueno. gutxienez ziotatu digute aurtengo inauteriak ere martxan ditugula. Hoxe. Gurearekin jarraituko deu. Hori da, bai, honena. 1969an kokatuta gaude. Hasiera biziz zituzten ordezkari batzu ditugu gure artean. Hasiera hartako zuzendaria, Miguel Ángel Nestar. Irakasle bat, Kontxi Otegi, eskolan 25 urte egin dituena. Inés Maeso, gurasoa, Mikel Ruiz eta Cristina Martínez de la Hidalga. Eman dezaiegun txalo bero bat. Hola. Kaixo. Pasa honea, Kontxi. Venga, sigi hautza, Cristina. Bai. Venga. Pasa, Dali. Hola. Bueno, kaixo denoi, arratsaldeon. En una entrevista grabada, ellos nos han contado cómo fueron aquellos principios. Igual vemos la entrevista. Ya estamos con Tarantino y con Spielberg. A ver. Bueno, ¿empezamos? Venga, vale. Venga. Bueno, Miguel Ángel, dicen las malas lenguas que los directores saben... Las malas lenguas, que saben todo lo que pasa en la escuela. ¿Cómo se creó Meromendi? Bueno, en el año 76 aproximadamente, el colegio, las escuelas públicas de Beasain tenían un montón de alumnos repartidos por un montón de sitios diferentes. Había chavales en la plaza, había chavales en el instituto, había chavales hasta en el Ochoque. Entonces, en el 77 se inauguró el primer colegio público de Beasain, que fue el Colegio Leonardo. Pero no fue suficiente porque solamente abarcaba prácticamente a la mitad de los críos de la escuela pública. Esa parte que fue la idea de construir el segundo colegio público, que es el que se inauguró en el 79, que es el actual Meromendi. Y con los dos colegios, pues lo que se hizo es, poco más o menos, unificar a todos los alumnos que estaban desperdigados por diversas zonas, pues juntarlos en los dos centros, la mitad en el UNEDPE y la otra en el